Na Mama Joy we-Kruger lana sithi kutoba game ye-Kruger United versus iGomora game phele nga-1-1. Mama Joy we-Kruger khuluma nami performance yabafana ibone njani bafana ba-performe njani? Performance yabafana ayikhomi kahle ayitsakisi. Ayitsakisi. Hayi man. Ayitsakisi at all. Swi lava va improve nyana va nge tlangi bolo ya ku defender. Wa twisisa nyana swi lava va right. So far vele I cruising nice. Since season yi sungula. Sinking, it's not make sure. But it's take. Ayi tshembi swa kita fika la hi lavaka ku ya kona. Hayi ma. Mama ngakubuta Mama Joy we-Kruger. Mama Joy nguphi la uthi wena ngithi na siyateka mama. Nguphi la ubona ngathi they need to fix there 1 2 3 maybe njengoba uyibukela nawe iKruger. Ingatlangeni bolo ya ku defender. Inge defend la le faneke yako ku na 2 ya vanhu la ku faneke hi nga yekeki kona ku ri na more than 10 ya vanhu. Mama Joy we-Kruger namjelwa coach Vusmuzi ngithini leyo Mama Joy yani bathi management ye-Kruger ayikanisikeli ngokuthi mphathi coach Vusmuzi uyahamba niva nani ngekuhamba seniqoqa ngekwebantu iniphatha kanjani leni mafans e-Kruger nayo? Yo ayikhomanga kahle kuhlaya goodbye hisho swa right because loko atala introduce we kahle mara mafambele ya yena ayizanga yiva happy se yomo wishela all the best ka chipa langa yako mafambela yena sikahle amanga ri kahle. Hayi man coach Vusmuzi wena njani mafans ayakhala ngawo Mama Joy we-Kruger lona Mama Joy we-Kruger sithi thank you. You can see le naye bafana ba improve ani yendleni hi va happy la ku ya ka PSL next season. Danko.